mume the members on top pe beril vani sangi do samang Speaker kalome bila kaluma in ai tirlama khan ai buat sai tak tak ate kha chuan anon dinghal maya bila po kha anma ni hunlai an irom chhuak ani thu te tha an ti thu te le changtlun ngai zia te anon soya kan ngai tha ho ani kha mara chu kan soi tui zela abob lokalak tur shim zonge moti mai tur hianin apor tol mai emoni nge ni kan inven puina te po ani thowanga lai chuanin helaya he house hunga thu te hian kan ni na kan ria thar le hi poimo le ka sia kan ramtan kan thalai te ta na thatur kan rel na hian ke ni ti an ni ti nang ni ti kan ti zel don chuan nakin zela kan la in thang don chawa lakal don chawa chuwang chuanin helaya hian president chatak siam hi a tha in ka sia a chutiang ni lawa kan ril ru lo pui nia in pu thuk deuh tumna thina hi poi ka ti a thil hi a subject taka lut lo hianin emotional appeal nen hian ani lo lam hi kan soi deuh thinin ka sia chu he house omna kan bonna tan po kan soi thar vele ni sela kan senior zok ten nia an niak nung zui tu te kan ni a chubang chuan masalama he youth commission lo din tu te poina tha anti an pom at po kha kan riru hian sharing sela ti chuan ti changtlun tumin tu na hian ma kan la me kan kan soi howani ti lai kha kan soi thar le tu a chuan hei Mizoram Youth Commission din ani khan keni po entertainer te kan la ni ve a ta chuan min du saka min soma chairman Lui Dr. Chanpui tenen po kan ti ho na sa thin khop maya ke po hian kata nei vea an chung kwa hian min chiara ke po in chutiang che chuan hei hi ka chung te angin ka ngai vea chuwang chuan he bil po hi kan lo en uluka ka lo zir uluk ve khop maya chulai chuan moisi bil sang ni sum ni panga hian na zon le na lak konga te thalai te kong dik min zo puin ma min son pui don ni in alanga ni china changtu minister ina asoita kang khan kumsom le paruk chung dan mumal lova khatiang nalak te le thok tu lak te alo ni kha dan mumal lova lak nan chona rei khop maya kum khat chang po ni sila thil enge moza thi kalfu lo om the ani a chuta chon som le paruk lai mai ani a tuna siam that na tur te kan han pulu ta kan han soi ho the ani a he hian thla ti muang hle maya MYC staff te roi dan tur chung changa tuna chuan sarkar hriat puina le phalna zelin helaya ron soi ang khan proper channelin na thok tu tur reng roi turani aron ti a khlai kha ke kalo du tho de uleka soi ang khan hi ke inti nei tu a ta chuan proper channel ba ka khan du sak zong te roi mai lovin a qualified te atling le atla ka te roi zel ni sela ti chuan he dan hi fam kim nge in ka ringa khlai kha war takin kan soi du ani pu speaker youth commission ti commission tu te po ni chen lama khan kan ngai tha a powers in function chip chiar zokin he bila hian kan hua chapter shanin om ngai lo ti te kan ngai tha a apui mo lai ber te po ni a chuwang chuan hetianga chip chiar taka ziak an ni hi alomom ka ti a kan experience hete a AMC lama kan telvena a dual authority om the ang chi eng emo hi om ve a boy thla khop maya traffic chungchanga te po ni a ka soi vek lawanga no parking chungchanga te po mi pui kan shil hai thina kan buai thina ni min ti CIM ma chung ang te chu om lo sela fel fai takin MYC po in an nodal department les de ten in ngeng thiamin thunei na helaya an zia chin ba ka hi chuan in ron tonin kal zel sela chu chuan in thalai te tan he bil mang tur chhor tur te tan hian fel finally all samna athen nge in ka ringa be se na sang tak po ka nei ni tin Mizoram Youth Commission hi a om chan ber chu mizo thalai te kong engkima kan mi zia kan nung chang ei zomna ate taksa le ri ru sel na hemi holistic development kan ti te engam ma son zel na tur kong pui tur ani a ta chuan hemi konga hianin chapter 5 a khan MYC bil sang ni som hi panga khanin miscellaneous provisions ti kha aron zia ka hemi chapter hi MYC ek sang ni le pariata khanin a om sa thona sang ni som ni le panga bila hi chuan mizo thalai ten chen fa kom taka ma an son theinan MYC
chuan machop initiatives shang akha aron tar langa tun lai khoweli kan ke pen ruala kan pen ve theina tur khan aron tar langa khatianga kalpui thin tur khan sarkar phalna le shiat puina zela malak ani ang ti te aron tar langa lom ong kati le a tukin lama tuna chairman kan han biak na po ka shiat swalo chuan entrepreneurship development institute buat sai tur te po MZU incubation center te ne na tang ko pa malak tur ani a chung te po chu sarkar phalna an deal me kani a tiang chuan an mani thu nei na an nei rolin an ti tur an chan vo in ron an ngai na te ron tur an nei te hai lovin hetiang hian an kal zela chuwang chuan he bil hi mizo thalai te mason na konga zun na le thil tin renga min ti so tu le chang tun na chang kan na in to del na min thlen tu lo ni ngei se ka ti a he bil hi pas ngei turin ka tho pani ka lo me le lo me sai tur sai le turin pulal rin so maral pulal rin so sailo members of the so mang speaker kalome ne voinia house om taka chang to minister and minister youth commission bill aron puluthi alomom le in athuan en po hena tha khop maya amaro chu ni china members om tak tak tan soeng khan alo lu dan lai ero hi chu du thu sam za lo mo ti ka ngai tua pu speaker rem ti na in voinia kan opposition leader te hei ding lama kan members om tak rang tru zo bel tu pulan mon pu pun te na he commission adin na tan hen tha tam tak kum som pariat kal ta khan an lo tho to thina pulal chandamaral te MZP president ni lai te pu mon pu kan members om tak neso vice chairman ni lai changa heng sarkara idea thatak an ne wanga sarkar kalta ina ngai tuana thui tak senga he commission hi alodin ani a apian tir atangin kan chalai te pon pur le ni ti kan ria a chumi kong ken ko tu chuan he bill ron neya Mizoram Youth Commission All India adin masaber kan lo ni na po achhualam len ka ria poina members of tak tak pani chunga hian a big takin lom thu kan soi tu a tina din na ko MNF ministry kalta khan in zero chian na te po mumal takan ni tho rolina dante hun local le zela mumal taka enjui chho zel tur tan po bua se ni di kan ria a chu tiang chon kha ministry kha lo lema congress ministry localin kum sang ni som panga a he bill tho mang hian amendment aron siama members om tak tak na soi tong khan voinia hianin second amendment bill ni om tak ani laya atharlak anga anon ti hi chu kan minister khan abula he bill soi honna ron soya khan in thatakin soi ma sela house kal phung le kan practice dani ni mo ti ro chu ka ngai tuang reng viau maya elai hi tlema thu awarding tak hi kan han en hian bil masa ami 2015 le 2018 ami tho atam zo hi ron ku chu tho ania a fresh atharlak anga thil lo lang lai hi chu a fel hel de ka tia disina members am tak pu dr kebe chu soeng khan elai hianin thil dang lam nu tuk engenga mo a phazogin heren po ni sela ani phunga hi iro chu tlemin diklo de mo ti ka ngai to na omani ti ka soidua athu rim a bielron kal phungai chu ne kan minister zom tak po thalai ten na ni a henga prang hian thil tui zo clearin thil thar phat tak te po duan suin he khovel kan chet vel na thalai chet vel na te chumi in milzong chuan an kal pui ni ti a hriat lein ka hria a chuta chon ka fak du viawani ama chu members om tak ten soeng khan he commission en call tu te hi he house experience nei mi alo te an ni awanga he tianga bil thar lak anga local hi ani tamai mi ti ro chu ngai tu na om ani ti ka soi du a chu ti ni lo serang chon amendment nei turanga kan lo in ngai ama chu bil thar anga local tian hun local le zela hei hi thil practice lak fo ni mo ti te min ngai tu tirani disena member chen ka ten soyang khan sarkar lo ding le sela amendment ni lawin bil tharang hian
tuna kan bele repeal ta sela hantile ta sela a thaber ngem a puitling ngem e roi tu masa te malawla na ang chia hi enga ni thupo tumna ni em awarding a thil tam tak danglam chong silo ma sela ti te boine ka ngai to na oma chuwa chona bi chunga a bil e aron punlu sang sang ati soi ka tum lem lova khamia kal punga kha kan practice lo lam zong ani de mo ti min ngai to tir de woni ti ka soi duwa chuwa chona hi ngai to non le deu a chai mo ti ne member chen ka ter dan khan advisory committee amo a subject committee amo sen le ni sela lungrol te ngan pastor don se pu speaker i kai shwen wa hian chu bang chuanin select committee at thlenin voinia hian he bill thowa hi ni sela ming the Mizoram Youth Commission bill ni lo hian the Mizoram Youth Commission second amendment bill 2025 ti mai sela kan lungrol tlang om mango ani dan phungpo ni mai lom ni ka member zom tak tak ten bill an putlu po amendment ani zela hei hi amma dan la nei mi lo bill la nei mi lo chu ni la a hriat thiam the ni ama chu amendment po lo om to sia e khami thai lang mi lo wa a fresh anga kan kalpui ni han chuan president follow deu hi e voinia hero la call members te ya e kan siam ani chuan in e kan ma thlir na hi atoy de omang ti hi min de mang ti de po e ngai tu na kan nei tel ti kha pu speaker kan soi du ni e kalome lo mu me situ kan to lo chuan kan leader of opposition in se duanem nei chuan kan som do nga opposition leader te hi chu a lot of time minute nga an pel deu point an sei lak lo chu kan sha thiam chin ni kha tu nei lo somang pu speaker kalome voina Mizoram Youth Commission bill sang ni somni panga soi ho tura te bula phar ani don ti hriata a bill ka han mulim khan ngai tuana abak thui khop maya tuna kan thian ten an han soita kan khan enga tinge amendment tilova bill of sa sang ni pariat bill repeal tuna thinlung hi alu o kan tia kan bill kan chiara kan en wangwanga za som sari panga za som dia do ni angai khan ni vek thosia na ti han soyan khan kan house leader le soyan khan e GST po kha relo te po somli le panga vel kha thar kha khom na ti kha khatiang de khat awat le thil dang tha kha ani mai sia kan ro re na in za om na te kan senior kalta te za om na te hi von nun sam hi a chamange ti ngai tu na le kan member te na han soya kha pulalin sang aral te engineer minga te tin kan deputy leader kan lama pulalin to sai ro te kan ming te po an han ram ri ve nok kum no ka pundem chang wa ni thak takin he youth commission din ani theila turata na pathianin pundem chang min lo pe ve a MZP president kan ni ve ngai taka party sang leader te hei pudu te ho te po hi an manifesto in tel don tel the turin kan te kan ko ma te khat party sang leader te lo ko kol tu a khan kan han chang china MZP hi youth commission din na ko nga a credit ma saber pek tur chi an ni ti kha ka seinon duwa chumin huwa chuan van le tha takin ramro re na te kan han tel ve le a he youth commission din an ni don lai chowa drafting committee siam lai khan drafting committee member a katel ve le a van le tha takin chuwa chuan voine hianin I kan repeal don ani chuan mi hring hming tu te ma po pu speaker irem ti chuan he house om thin te he kan se son pon lo en don a voin ye hian repeal ani don ti an hria ta ri na tak tak te an oma a ti hun la ya kan minister in charge pu zet h ro puya sport and youth services minister kai thudan huaya pulian suama kha drafting committee chairman ania pularin liana sailo kha congress ai in drafting member ania puan tu lan her liana kha
kan house leader pudu nen chia ZNP member an ni lai khan puan ru la hel kha drafting member an ya pu wanal thalian le ke kha MNF ṭangin drafting member te kha kan lo ni ya te khan kan tin no ka sarkar an lu chawa sang ni le pariata khan kan han pass ta a sang ni le som le panga a congress sarkara MNF chot youth commission kha kan pass a thui tak kan pui lu tu man lova office te le bulletin te kan han ruwa mana sang ni pariat kum chan ve kan pass a wangin congress sarkar kum som sarkar khan tha takin youth commission kha anon keng chawa thil tam tak po anon tia na china kan senior member pusingun lian chungat khang the kan ti zo ka bakalo tia ti po kha han soi thei tur ting khan rom man na chu an siam manani amma ero chu sarkar thar MNA sarkar lan le a an bo zui le an ti te amun ma le building sak zong zong te po kha MNF khan aron ti chole te nia khang MYC building te youth center zong zong te kha khati hun la khan ban ni tha takin les de chang tu kan long ni ve le se la voin nia kan bil le hian mak tak mai hianin kan lo in phial zom ve wangin sentimental attachment om ve deuh ti te kha ni seng empo ni seng sarkar in tha atia antidona kan ngaya nakina ato parot a kan han siam thowanga hela hianin kan dang han ena hian tuna khanin claim zong hi chu en non a thangin o han ti te kan neya section 9 function of the commission a khanin som ni le som le pangana khan Mizoram culture heritage hum hal chungchang te kha youth commission khanin culture heritage te kha youth commission subject kha anda tel inaron ma tel dona allocation of business rules sang ni som pakwa khan art and culture chan vo te khan ya tin library lamte khatiak ti changtu na tur lam te po kha a hoi tel dona hanga khanin hemi youth a chon khoi poleng kan ti rualin kan dan hi hanen chiang ula department dang chan vo te nena in khat tur eng amo hi allocation of business kan nei te nena in ti boy tur hi a omjeu sabem o kan ti a engamo kan chung thira po khan tin sang ni le pariata kan dan oma khan youth commission member ruat chungchanga le chairman ruat konga khanin youth te welfare lam ngai tua an mani khami huang chunga lo tal thin deuh te le chu tiang anga activity nei te kham experience nei te kha ruat ta na du thu kha zia kha om dewa tun chum kan bira hianin youth commission chairman ruat dan khimshima po hi aron om topa sarkar ruat tu chu an nimaya chu te ruat chuan member te ruat tur khan les de minister le youth commission chairman le les de secretary te aron tia youth commission chairman kha ruat lok lota se sarkar lam khan te khanin youth commission kha function lo khan om reng dong nge ti kha member pakhat arwat tu tur khan chairman kha a oma kha chu helama governor minga ruat tur ti kha ania tin chutiang chuanin youth commission member ruat tur te an background tura khan youth lama activity nei thalai te han kai fai thei tur ang chi hun ma sa sang ni pariat dana an bilakha tu na he chona om talowa political appointment lir hian tu mo te hi kan in ruat palang ti hi ka lawani youth commission lo pian chan lo pian dang enin youth welfare lama in bangna sa te kan thalai te khovel kal chho tur ta na kai fai tu tur mi tha a om thele turin sang ni le pariat dana po youth welfare lama activity lo nei to te om kham se kan du kha da telan ni lo hianin engamo sarkar chuan kha chu angai tu da tel thu mai the a mai ro chu da na ni chuan kal zel tu la hianin phim khurngai hi a om mangi o ti te min nei tira tin sum le pa ya ministry ko kha zo thei do ngai to e u speaker ka zo che pe sum le pa le thil da po thu nei na kan pe tam viau do na akal zelanga ai les de minister ta po hianin nakin lo ka chuanin engchin nge les de department noi mi ni si a in rol na tur kha les de minister pa tur kha kan
bila kan ek tura hian a om lo khop maya akal ze tura hian assembly a tuna kan kal dana chon member an chairman ta kha an ni lawa an chan thi don si lo chuan thil tam ta kha sano ma hian hun local tura hian kan sarkar nu ti hai tu hi a om thei gem ti te min nei tirani engpo ni sen pu speaker kan timing te han en hianin seidu tam tak nei ma ila atlang kum na ta na kan ngen du le kan seidu chu kan house leader ber hianin nakina thu seidon thoga uluk takin youth commission bill sa ni samni panga hi min lo ngai to na sakseng sang ni samni panga bill han ti kher hi enge o Mizorama sang ni le pariata youth commission bill kan pass ha India rama youth commission bill nei masaber kan dia kan assembly ti za om tu India rama masaber kan ni na ha vaina yanin samni panga ani do sang kan nu am bidangan tam to a akal ze tura yanin chu he house of the po hi ati borba ain ka pia hun local le tura thil tam taka po hian en tur amin ka pia select committee ate hian refer le lokila nakina pass tur thupon amendment form in ma thil dangena bo local le sem adan an du hi kan ti thowang e veilam mi to po hian kan tui pui li tu am mai ra chu he house kal ze tu za na tan adot le local tur te pon bil thal an tia masa te an na dam vela ya hetia kan in repeal sak pop hi a thara web le ti in select committee ya kan house leader havin chot lai pon lo ngai to thi se han ti no na thalo mo ti in bu speaker na kan siam ni e ne lo mo me hey sun chol hun dar khat alo ri tarek maya tikani kan house leader in se turan ne chwa kan la som turan ya tin kan minister khana wen dap tu te po lan ni a house kan len in rondona nge kal tam pui chun som kan ti nge chun tin pui ka cho don nge nge kan ngai dan le zo lo lo mo ani o tu lo le kan house leader kan chief minister so tak tu lo lo mate a sai ti te se tu lo so mang pu speaker kalome kan ria dan khan MOC acte sam paru kalta sanghile pariata MNF sarkar lo siam ania an siam lai an thin lung niom tak kha tin zon thai alam chiangin ka ria e dan di siamela athok tu la pongai ro suan dan le phayang ma be chanom lo sela kan du tu kan lak thei na ni siamang kan du tu na kan ban thei turin eng mai min puan lo turin he da ni siamang an ti ni phot turania tin sum le pai po duang a kan sop koi thei turin audit po hi ti lovang an ti bok ani chu tiang thin lung atanga he dan hi lo pian chhuak ania apoi ngoi ani bu speaker point of clarification he house om na hi von sham cha ka ti khop maya kha bil kan soi ho lai tel ve nge an ya kan house leader hi khat yang ang ril ru ka tu man an soi lo an ya alo kim lo chu amendment jin akalanga akal zer tur an ya khat yang kha chu house leader hi chon ti lo sham speaker soi ve phot ne thil thalo hi chu kan soi ngam tur ne la siam thangam bok tur ne ti chuan sang ni le som panga rei fe man to nuwa congress in amen ani apoi lai a thalo lai hi amen du miak MNF tin lung tromin voi thangin he dan thalo hi siam than na yan du chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le ngalan a vai hi zon min pai sak te su a an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam than du MNA balo sarkar le to an siam thadu wa lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina yan amen min han ti that mai chi pon to lo I thak hlokang u adan hi ripili la thari siam ang u ti kan minister in ron pulutani atru ngoi ni chu
Speaker, point of order. Không ai takin. Kalaya Congress Surkarin ani emo, MNF Surkarin emo. Khatiang ang zonga siam dulo ang akan house leaderin asoy khachu house ko tapo anal lovanga. Ama ero chu vaina po hian amendment hi asual kan tilo. Akim lo lai da le hi kan pomani. Ama ro chu repeat la pai kher hi nge tu na dan hui za som sari aron sop sok le thausi a enge dang lam na khatianga to te khatiang takati khachu house leader sai mai ta potila na kira anal lo de lo mo kan tini Speaker, potila nge khalai kha kan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lak na kum song parok chung he dan fel lo lu tuk siam thadu lo ho hian voina siam thadum tu the enga tinga min soi se kal phung thar kan nia dan thalo chu kan siam thazel nga pum pu pai ngai po kan pai se lang kan ram kan siam thadon ke ni chuan kum song parok chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chuan thalo ti kan ma siam that kan ron ro kan ni kum song parok chunga lo moi puya siam that tum lowa adam te te zo lo ve kha ang kha kan ni ve lo chu wang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni chu wang in hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ani chu kan soi duwa te CSR chung changa CSR te pon khoi theina tur provision heta hian a oma CMO min centralized ya tiania CMO hian department te thunei na kan lak sak miat lo kan pui zok ni voina yan department rang ten CSR an bu tam thein turin Bangalore meeting te kan zuk maya India rama company lian CSR pe chuak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sum te ron mang turin kwa kan zuk threwa tuna ene result kan mu me kan ni chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria tan ron ti chua te po department dang in chu ve kan lo ti ve a lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kanam ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani anjalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi du'a tin pu speaker kan sarkar hian opposition lam an tlang nele me mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min risa full sakle chang te po kha omzau thina media te kan lo mua tlang nel khop me lo mom lama nga ya ten library chung cha nga te le heritage chung cha nga te MYC yan ti tur anei ve ani a chu allocation of business nen ang kalangem ti kha lo thon na deu an oma ai kal fan lawa hi tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na intern le thelo antina lo kan ne ya kan va don chuan forest purview ani bu kan chi nga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin buan le ta supply lam chan lo ni vele ni helaya processing unit te chu sian ai lam pang chan lo ni vele khatiang khan thil pakhat po department tam takin na kanin khoi trom hi a oma har san tur om lo tura nga ila tin MYC chairman point to chung changa film kultura cha na kan bualom oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka ti ame so wang chuan he bill hi pass pui karon nge ni kalome alom me Speaker, to get point of clarification. CM Chat kan tia CM Chat chu amen ani repeal chu noi po ani chu wang chuan tuna kan bill hi amen ni lovin noi po ani chulai chu
คุณโลละกัลเซลตุระเฮาจะอมนานเป็นเลกันติดานมีปุยหมูอาโอทิลมวยนายนิตุรินกันดูเสียมชัดนี่ละวินหน่วยบ่วนี่สุดท้ายจะนี่กันดิกเหล่ากันที่นั่นไล่เตะ สุดเลยอะไรเชียงไงทลาดแข่งแต่ปกติละเถียทุ่งไม่เถียพอดีเซ่บิลในตู้มินิสเตอร์จอมตักผู้นั่งฮิโร่มาบิลเตะวันดับเฮาส์พาสไปตุรินนนทิมฮาสละโดสมาโอ Speaker kalome kan bil putlu kha chin chia dikem gerhelawa kan chief minister kan house leader tiamin mi pakuain kan soya kan in nungruan tlang viau do na mai ro chu a bil ina content ha ni lo angai tua chuak tu tena kan ngai tua dan po ni chuang lo kan ngai tua dan ni an ngai tua kha an ron soi tam nu khan adang lam ta dewa Mizoram Youth Commission din chuak tu te ka soi to atira khan kan sarkar ma sa ten fakum zia po ka soi to ani tin until ti thada po kha kan chun zom don ti po kha kan soi mek la ya kan bil putlua kan putlu na spirit ni mi alawa an han pu ta dai mai kha a khil hai thak ang ringin ka khia chuti rual chuan a soi ma sa tu patni kan member pularin sang aral te serlui bial tu le thorang bial tu puar oming lian ten an soi te kha gai chon ka thlop vek ani MNF ku chuak ani an ti te tin enge ni puar oming lian ana an soi thren khat te a fak na ho te po kha ngai thla kan nu me ma sarkar ina MNF in sang ni le pathuma a in ti amangin sang ni le pariata adin ta ni ti te kha thil tak vek ani a chuwang chuan kha kan thuam tha chhomek zel ani chuwang chuan in thilin kokala om thran loweti kha kan soi masadwa e office building lama kha chu adinga ada ne ro chu du thu sam lo dewa chuwang chuan chulai chu he sarkar hian in ngai poi mo em ma siam that adu lai tak kha ani ta ni amami te an siam alo nia chumi nuai bawa chumi an ming thanna zong lak sak tum na lam rong kai pakhat maung lawa atak taka chuan abul than tu po hiat ania tun tumai ro hi chuan pu speaker amendment ti arem cha no na chan chu ke na kan chin chia china po hianin a thanem le maya chuwang chuan en tirnan chapter 3 a khanin section 6 a khan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kha thar hlakani Section 7 akhan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kha thar hlakani Section 11 akhan 1 2 3 4 kha thar hlakani tin chapter 4 pumpui kha thar hlakani chapter 5 a section somle pangana kha thar hlakani chapter 6 akhan miscellaneous section a somni na po kha po kha tharane ti khan thil thar kha atam me ma wangin amendment a kalti rai chuanin bil tharin pulutila ek tharin kal tamai che ti kha kan ril ruania thil dang enge mo thalo kha a in zeplem lawani ti kha pu speaker house a hian kan suilam ani tin nie azawai ka chon country exeng lawanga a check bial tu puraba ro mo eroi teina ron sui committee ti lai kha si kha capital ani wangin khami big committee kha ni ti kha e kan sui fiat tu zokani tin pu speaker sia ha bial tu de toke be chua ron suya khanin department thatak tak oma MYC in in call ni lo thil dang ate khani chin khanin ami huang kan vadai lu tuk palang e atia kha Mizoram Youth Commission hi entaina department dang ti lo ti don chon ti tur pakhat ma nei lo ani chang chon education a khoyangai a chang chon sports a khoyangai a chang chon less day a parent department lama khoyangai a chang chon industry lam hoi deu te po khoyangai a chu tiang zelin thil thang ati don khan midang te ne na hanin nek deu nia lang kha an ti dun don so kani anin nek don lawa anin chu don po ni lawa an ti dun don so kani ya chin khan kalo en hal fata library chung chang po kha tilaya khanin
kan lo notice hala chu apo an functions are khanin functions of the commission noya khanin kan en chuanin subsection 15 a khanin Mizoram cultural heritage midang chanwa wan va chu sakan ti kha kan chiar chiang loem ni o ka tia pu speaker to support tini to support traditional and contemporary arts to preserve and promote Mizoram's cultural heritage. Art and culture chu saktum na om lo re pu speaker youth commission hian art and culture a support don tini chulai chu kan chiar chiang man lo poni theya kha kha chu thu rana ni ta tina don le che khan library chung chang ate kharon soi khan ya kan chiar le manga to develop and implement programs to encourage book reading and to establish and support libraries, reading clubs and literary events to foster a love for reading tinia Mizo thalai te zinga lekha buchia lama malang na tura encouragement chung chang lam dai ania tute ma va chu sak lam hoi kha ani lawa tila ya hianin pu speaker phalna in reading culture kan promote tumna hian MYC noya hian tuna hian MYC book club ti hi atharin tuna hianin kan din toa adu piang register ni theiania ei sikula te college ate veng le ko thana te khatiang man tong kai tum khan tuna hian ro manna siam mek zo kania ain class lo dana kha kan soitel tu ani tin pu speaker soi zeldon chuanin e soi tu kha atama kan bila tram tlang to mai the chu wan chuanin azawai kha chuanin kan zon ron react vek to lo mayanga e kan han soi dan thang thang a khan department dang nen ain khak palem ti kha an tang ho don an thok ho don ti zong in kan han chang nga imponi se he ek kan man than tir dona abil lo pulu tu te tin ataka mang tu te kan ma kal ma sa te kha an zo me ma khang ho kha zudiriam na emo until ti ton nuai bowa an mani hrim a history lang ve luang ti lam ni lawin Mizoram thalai ten man son zong na turin youth commission ina kan act man make aya chang tlung zok le thazo bil thar hi pulut lo maila ichina ka chiar ton khan amendment ringot po kha atam ema wangin tun thuma hi chuanin e kumsang ni le som ni le panga Mizoram Youth Commission Bill 2025 hi kanon pulut zo kania pu speaker atilama po khan kan member iveilama thu te po khanin min thop via wa than ti thu te po khan han soya kan han soi khanin ani lo zong khan kan herta dewa imponi se thalai te mason na turania kan zawain kan du tlang vek nin ka ria chuwang chuan pu speaker Mizoram Youth Commission Bill sang ni som ni le panga kan putlua hi min pas pui turin house member tek some le kan minister sa om takin the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu house pass pui turin on deal ta a tuna kan bu ka nga pass rep ti piangin pu speaker iveilama thu te hian kan minister za om tak thu soi ka chu angai thak ngom po kan tia khiat thiam om po kan tia he bil sim po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zo lo ngo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal ma sa to te khat ti taka diriam taka ati a bang khan ke ni velam ni chang kan pass pui lo mai nge eng dan po du poisa man theina dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ma tel lo la theina dan lo siap tu hi chu condemn tu ra kangai adik lo ni hang ni tu bang chuan asiam thana bil ron put lu ani ta jok ani le rem ti piangin rem ti ula rem ti lo kanong chuan rem ti lo ti ula anong talo phiar mai le the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu he house hian lungrol pak takin apasta ani netura zotchun pui so kan lenga dar khalet chan vela ri do dewa da ni le achan vea e ka chan le donia